Se formalele sunga ya aswa Felice Mikaele se tau tai ina o se full minute te nele July tasi ya fa malunu watu al tatu watinu ona tulanga lava on pe ona yai ia so ingai nei taimi ya ma tulanga pe ona yai ia le fongaina o penga a o vaenga o meo nei o masini ia taimi fa le tonu ai ia ona tulanga o istaimi o le tau ia o istaimi ia ole ia vaenga pe ya fia ia mo me tau fa salunga mi se lava taimi o mo me o masini ia fa ngai tatu fa salunga ia mafuai ona faima toe fa le leia ia mo toe awinatu ia wa ina ia to le leile fa fong mai ia male mai mo mai el tatu watinu ile ngate tonu ainga mai se tonu nga luenga ia ia manatu ele fa ina le wa se fultasi minute te ai le tu la tasi ole si fonga le lo mo Wellington fa fia mane tele va nga nta fa longo tu ai tala mai Sāmoa. E la ngole ton Pasco salo ava pea e yaini vaenga e yaini a onga ia la tu te faia le tu langa e faini la tu leo faito yo te lo le malupui puia fo ile na mo me o tu langa e fola ufa saina ia pe ona faia le onga le ton Pasco ia la fua faia la tu leo faito ia siakina ato fa na wa onga ia wai o le taimini nei ya umatua te tele ale alua le tūlanga le aisa i Sāmoa ya umane ya le whainga leo whai le onga le ton Pasco ya msalo afa pia umala onga misia kolisi le tātou atinu mane ya le wapi maua atu le whalongolongo atu ya e pe o le atutongi ya la onga ya la tūleo leo whai titoa a wale sia kina o ato whana wa onga i le ngate mo meo sikaleti e meise o whala ufa saina ya ole marupui puia fo ili na wa onga i le tātou tinu a whapea umana onga misalo lai inisi a onga lo lātou whaia ya ele umwhai on tātou ilo al taimine ya ua ngale mai le tātou tala le mai Sāmoa ya e mana ya e lu e fo inisi a onga wale pui ngalava o le mo meo sikaleti e vatu tonu ya meise o whala ufa saina ya wale malupui o nei whana wa onga ya ile to e pose li lo tātou tinu ona nei taimi ile whalongolongo atu le alua le whala ufa saina ya amise ia tonu wa onga wa tele ina mawai nisi o whana wa onga lo latu o vatu ina tonu wa onga ya pila ona ya ile ia le angole don Pasco pe ona whalongolongo ti ai ma saunuanga le pule a onga ma na ia tele le whainga lea ole so i fua saunga le mua whana tonu wa onga ya le mafuai na whainga ona whainga lea ya pe ona taua ya mana ya ai fa pe uma onga misia onga maulunga kolis mana ya fai oni lato leo fai to securities ya leo wina masiakina ato tamaiti ai i urufali tono loto ai le aso male aso mana ya tele fainga le ala onga ton Pasco sul tono minute te enele tu la tasi le si fonga le mo Wellington ya fa ot fa fia fianga of pesen nei taimi ya wala vale fa fonga mai tate watino ya ma ya monia ia fuanga nei taimi le vai atu pe ole o tau ono mai ma tau vala mai le sulo le la ia fai tete al taimi nei o le fai mato ulu timunga ia e va vea ona pu e ia tātou mo le meo le fulu mai sea ia tātou lo feo le taimi nei ia e fai ngā whaatau ma va fuanga ia i tau nang whaatau nei taimi ia o le si fonga neo la mo Wellington ia to wha malo atu ma lo lava le mafuta mai ia wha sol tātou Facebook ya ole te mo ne wa fa fonga mai ai ya ilungo le YouTube ma ne lo tango subscribe ya tatu mafuta ile le tautua si fonga la mo ya so umala ba mai le so fua se ia pa ia le asfare
Fong maleo la fapese le vaeva ya malpese o le rosa ina ua a fatonu lava le tu la tasi tale lua ya el tatu kulame tu ina tu le tau le lua i le au nei ya ai ele manatu o lo solonga manuia nga luenga mafuafuanga nei ya sol tatu tunu ai mai se tonu ainga na ya tatu matua tausi o lo mafuta mafafonga mai mai nei taimi tonu mo tanga ngase o mauta o tangata matatua ai mai se ila to lo ngale lu ai fa malo atu le taimi pe a fa yo na te to te fa longo mai mo fa tasi mai manai matua ye le taimi o tatu proclame o le si fonga ne o la mo Wellington ya o proclame la vai o le asafarele ye pe yo na masani ai fa mai el tatu tu le tu la lima ya i le afia na nei ai onisi o tatu proclame masani ona fa wina ya asafarele ya pe o proclame le fa tau tai Savalalo Kasiano ma ana fa solo le proclame o tinama tamaitai ya pe ona ta o Savalalo pe o ia le fa foina proclame ma fa so ina ya na tinama nai tamaitai o lo tau pa au mai ya awal proclame ya inicio vayaso ya ai pe ona ta o Savalalo ya o lo mo pe le avanoa talatu le avanoa ya oai lama se faletua oai se tina ya oai se tamaitai e fia fa soa lona to mai ona ngava il proclame lea o tina matamaitai ya te lea vanoa e te suma yai ya fa tautai le proclame ya on fa soa lea Savalalo ya pe fa pe to tele ya ilato ya e fia e o mai fa soa atu la to mai mo la to ngava ya mo le tatu watu ya mai se tu pauti na ya pe vala au fo le tatu numero na le tolu valulima lua iva fa tolu valulima lua iva fa ya mfai ona toe vala watu ya nisi lo fina luenga mai Savalalo Kasiano ya awal proclame na ya pe afia mo so wa no ya pe te fia fa so fo ya pe ya ta ua o wanga va ya o to mai fia fa sole ya wala vale o tatu watu wa chiri tu pautina ya tele la vanol tala pele a vanol taimini nei ya e te vala uma ya pe ole proclame le ya masani ona avatu le tu la se fulmo le tasi yang se fulmo le lua ya sfraile o tasi ya tele ya vanol wa sfraile ya pe tele na
e mo ia e pisi ia e taua ona vanua ia fa pela o le tina o le faletua ia o le tamaitai ia e te fia fa so le pokalame le o tina o tamaitai ia ona e mala o mai lea ia e fulele ia ona fa solo le o fainga luenga me se savelina o fa foina le pokalame le ia tina pe a fa pe to tele ni se fia a so la to nga va amala to mai ia le pokalame o tina ma tamaitai ia por ina ila o tina tamaitai ia e malo ne te mi leo to lua se fitu minute ona talo le o tu lai lua o le sifongo ne la mo Wellington ia o le tautua le sifongo la mo i lungo le Facebook ma tatu YouTube ia na telefo ina na fo iwa mo wai tatu ta mai Sāmoa ma telefo ia mai sifongo la mo ia so umalava i lungo tatu Facebook ia e te anga ia e te fa longo ia i telefo ma tala mai Sāmoa ia se proclame na ma sai ni ona tu atu lungo ia e te mai moa i lungo tatu penga te whailangi ia i lea taimi ma lea taimi po le aso ma le aso patalo fatu le sunga ia whaafopeni manui lava le nei au auli whaaftaitea le lava le maafta mai o le sunga pali isina ia maro lava whaaftaite le lava le maafta mai manui ia fuafuanga nei taimi o le au auli ila wato e luas ona talo lea o le itu lai lua. Oi lava e fia moe fia siva le nei auli ia o te polelese si o vai atu lau siva ai siva ne a oi lau fare po vele mai na te siva mai ai
Sola, I am Sali, le alofa, elota.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mataloa malipese le tolo tamauli ina ua te sifuru tolo minuti na tale o le lua ia na tu te sila ni tata wata na lo tu lunga le taimine nei ia o le Facebook ma le tata YouTube ia mo tata ia mo auto ia leva wa lua sifuru tolo sanga fast food sanga te to o Sāmoa ia sila ni nai ia e na wo atu tata me puata ina le market ia ia le mea sa e sorry vai mo Solo mai tu le fili market fo na le tala ina pete tala sia solva sa fo va vai le man nei o le te leo le market le fili market ia por market fo na Savalalo ia na tsi la tu au bana na sorry muri vai ia sola
ma taimi o aonga taimi o tu wa aonga ba pe o ile te lin tatu nga i ai pe atu wa o ya sola ya pia ina i Savalalo ya na wa sila tu ya yatana ya na wa fa pe woi va ile pitola le sa o ya sola woi va falta o fa le pasi le sa o ya sola woi va tani ngalu le sa o no fo ya sola taimi tu wa ya onga fa tari pasi te alo tua na mata ni tatu watana ya le la fa solo tua fa fianga we pese ili tele se pito to se furu 2 minute ona tale o le tu la lua Talava tu le singa Kevin Swaka mania lava ni au ringa luenga fa tai lava le mafta mai po ina foi le sa lua fe lo ai malua mai ai nei malua no foi ia na vai va tu tele fa le tuai na sa lua masani ai malta mal tamiti ia poltina foi tamiti ai vai va
Maria la pesa le la oso ina ua toe 5 minuti ona tale o le tula lua e pe ona fai loa tu le tale lua il tatu proklame ia i le tale lua pe yane ia ina sina swinga la titi la tatu proklame ia o le tula tolu o le proklame tu pulanga tala vau fa foina ta ia ke sila suisala ia i le tale tu se pa ia le tula fa ia ale la tatu tala noa ma tatu weva tu le taimi i pespesenga mfa fianga su filoi ia ma matu fo ina fa manatu le fa ungol va yaso manisi va nga tatu tala no ia ai manatua mana ia lo fe lua i ma fa tumula ta vale yo ia ile to e posi lo walu le va yaso tala no atu tatu fa nga luenga ia tu langa pe ona i le pensini man le swau ia tatu mau le ia fa lava le pensini o ta vale o le teimu mua lea ua pua ai ana fa pe em fa intala no mai la ta vale te ufa pe mai tasi o le teimu mua lea ua tu mua le teimu mua lea ua tu mua ia ele le lama le alo le tope a lai mana ia ta lai sa ngale mu fa tu mu ta vale wa me mau ti nona e o le teimu mua le va yaso le nei e o matua tu mu al pensini o ta vale ia o no ta pena e onu tupu muliane ia na fa manatu pe mo tatou ia fe o ita vale mana ia le faima o le taimi le o ai le taimi nei i pam pensini wa mata na kiu ia ta vale le telo taimi ia lona winga la ua sila fia uma to tele ila to fe o ita vale ia e tawa ona lava le pensini ta vale ia ele lo ame tupu le si ua por todo va ya so le o lo mana ia le ia le sio ki ane le pensini ele o sio ki taimi nei o la lava le pensini ia le ia tatou mau i mele lei ia na ana fa manatu pe mo le ua vita vale ia tu na va na afa pe sa ma sa ni ana te lo sfulta la ta vale mana ia to fa popo tu ma se si to se fulu fa lima sfulta la ia e utu le taimi ma le taimi le lava le tu puane ni pe fea ia i masina o lu mana nei polisi va so lu mana nei ia lai lava ma toya uta penanga mai se lava tini o lauta vale ona fa manatu ni taimi ia alela tatu wo ai fa fianga se pa ia le tula tolu ia le ona tapena mai le o mai tai ya ke sila suisala ia wal proklame o tu pulanga tala vou to 2 minuti ona tale o le tula lua o tatu wo ia i pe pensini vai atu le wa fa sala ia nisio pam pensini nai Australia langa foi le wa ave o volele wa ave le tau o tula i mal taimi nei le va America Israelu ma Iran ma fu anga o te ia o te si ia ilunga ia la tau la tu pensini ia le la u mo tai tai le ia ai le la u fa sala nei se la milion na tala lua pam pensini ma company le u fa sala ina yo no te o si il pensini le o si o il pensini Australia ya le o mau le va nga le to 2 minuti na tale o le tula lua le si fonga ne la mo le yang pespenga ya na fa na tu ma faima tu ina tu ya ta tu ta pena tu fa ungol va yaso Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya amai ole musika ata uma wasi siva ese ilunga o le foloa ua umbalala isi fia i le wosi siva vale fa amaoni oni se fia i le rock and roll siva mai
tamai hei foto I ai si tama fo ilena ai fai mai wale lava Pini fa longa tangata tu mai lo wanganga o tama nei o tama fo I mai tua e fai lava si mama fa o te fia siva Siva is in Sāmoa au fonga fia ata ua manaya o te fia Siva Siva is in Sāmoa au fonga fia ata ua manaya Siva Siva is in Sāmoa au fonga fia ata ua manaya o te fia Siva Sofia malbese o te fia Siva is tene Sāmoa e lau fonga fia toi mata ata sa ole leia ya se ai si tene Sāmoa wale a Siva se a una winga wile lipi Malunia nei a uri tatu no le wate alelua tale tolu ol proklame a tupulanga talavou ya pe ona tuinatu ya fafoina le tumata ya keisila suisala ya ile tatu no le tula tolu o le fa fole telefon tala mai Sāmoa ya mo muli o le foi fatini ya le tula lima ile fia na nei ya tautu na sa ngale mu yo tautu na sa ngale mu le taimi fia e lunga awala misi le taimi mana vai nga luenga le te ale lua ile o te ale lua ya o le tolu te le na vai to te tatu tinu nga luenga ya na fa mana tu pea tatu ya o lo fa ngata avale to fo ye le fale ya tautu na sa ya ai ole nei taimi ya ole la tatu wo ai fa fianga pespenga nei taimi mana fa mana tu le awale fa ungo le vayaso tatu ya ila pe ole upole pesele o te fia Siva stene Sāmoa ya fa mana tu mo o to ya e o Siva fa ungo vayaso na nei tai au ya tu na musua le tangata na te alu te ifo ya ye Siva tu ya te oe ya e fa alo ila na fa unga na fa ai le musu ole tina por te maitai por le ali le nai te ifo ya te fia Siva ya na e fia fa ali ilo le ia ma tupu mai ai nisi vaenga ia e ona tupu ai vesi tonu fa fianga mai fa pena ia no wingo le tala e mana o pe le talia e le o ai foi te Siva ia ia fa alo ia lana na ia ma fu anga ia lai ona fa o le lava ia ia stata ia stinana o mo fa Siva ia ia te tuanala ma le tawal na lo walu ma avela o ia panga o le fianga po le asfanau po le alava le fianga o le anga ia tu ai fa ungol va yaso nei le po na nei po tai au ya mana ya la walu o ma ave la o pa anga te lua Siva ya I le taimi o fa fianga ia po ni vala fo ia anga ia asfanau fa iponga ya tai tu na tu lang fa pena ina ya oni tu por ves al melale o lo walu le sau ele sau panga te alu Siva ia la tu su panga solo yo ya o le ungol tamal na e malama ne la stona ia pe ya ono ta o te time e fa mai machine ia wa I machine fa mai o le minuta te nei le tula lua le si fonga la mua fa fianga pesenga nei time o le uli po le fiafi ai matou nei New Zealand ia ai tele te foi ta longa fa ingol vayaso ia la tatu wo pe fa fianga mo le nei taimi ia mai fa manatu
Le whawhiwhianga, ia ma leo whaili, o le oats. Ina ua se fulu wale minute o te le tulai lua, ia o le tulai tolu pe o le whai watu. O le pokolame te pulanga talavou. Tāle wha ia o le tātou mafuta lea i le pokolame o le pwoi whaatini se ipa ia le tulai lima i le fia na nei. Ia tele, ia taalonga i le whai malwa yaso, ia e le ngata le supalaka pi, ia e maise o tulanga e pe ona iai le NRL, ia le ana matana po, ia le ana whai inaisi au le ma ina Brisbane, le Broncos, i le latu malai, i le au le Parramatta Eels, so le mata uti o le taalonga lea. Ia pia o lua ia whai ina le au le Broncos i le latu malai, le whai ina le vasantene, le whai whai ina na po. Ia pia ole aule le na manu malo le ni champini tau sanga tene pe sa o ya o pele ai. Ia ua ngalo na ua langa le utela ititi. Ia ua ngalo te au pia ole aule le ni champini pele ai ia le ua so on fai ina lu la tu malai. Ia va vatu ta paanga ia ma ina i Melbourne Brisbane. Ia i Australia ia e tele tatu wo ma tatu paanga o lo mafuta ma ia. Ia alo fitele tatu tua le si fonga le mua i Wellington. Luas fulu minute o te nei le tulai lua, ia fatalova tu le usia Eddie Robeck ma ia manisi o fanga wenga ia lo nga lue ma fa long ma tatu proclame ni taimi o le uli ya tonu ya ngata tu fa fianga e fa faingo fianga luenga ia le taimi ia au o le tupe o vanga le mana vale tolu po le fafo ia ona mai alo le nga luenga le neva yaso ia mo la tole ta pena wa ia nga luenga le fiafia nei pe afa pe te fa luenga na fiafia nei ia manu la vale nga ia tinga luenga te na pe le saunga le mu ia ma fa masani me le fa to fa ia wa u masani me le fa to fa so se me au te fa to fa na mo ma to wa ia o foi le termino sta wen le fa nga luenga ia te fa to fa wa le lo met tup ile va pe la o fe fe o titulo ai le lo met tup le ya lo fa to fa ça va peut être fa to fa lo ainga io fa to fa si to lo ma si fa na ia fa ma sani la va ila ma na ia io ia e pe fa oringa fo le pe fa pe ma di ah e se ta u va nga le lo fa to fa pe te lo ai sa va livale to mo la va fa to fa si fa na u le to no fa ia pe sa va livale lu mo fa le lo le lu mo lo fa le te fa to fa io ma sani la ia pe o o le ma sani le melna o le fa to fa ma to a inga so stai ai a wati ngata dinga ma to next door vo le taimi uma te vai fa to fa e o ai le o fa foi abela pisi tu lo wa la pisi ia fa to fa wa te wela tu e sulu ia uta for paelo la pisi ia ti el paelo la pisi ia lunga ia ma ele lo ai se me ia pole o tau ia lava ia tanga lava ia fa to fa lo ainga i tono fale mai sia la tu i tono fale ia mai fa pena fa la tu pe ia pule a oi ai le fi fa to fa oi lo fa na mo lo to ainga o te fa ia fu pe o ma sania na lo se me a puti alu ai tu ai ave la pisi tu fa to fa io Luas fulu minute o te nei le tu lai lua o le si fonga la mo Wellington ma fa fianga so i filoi ia stai foi ia tatu tele no i talo ta i talonga in fa unga neva yaso ia pe a o le time po klame o le foi fa tini ia sao no ma psoa ia pe a lu te fa malu tu lo wa io fa to fa ia no lo ka le io fe to ai fa malu tu lo wa ne fiafi fa to fa si wa nga te wela tu ese to no le
o le falta ele ia to la ngatu to wa inga ia o pangale o tuai le ia lo se e matapongia la o ia tulo wa vale le ia finga lo ia tu e le mo tangata ia te ilona tai milungo le funga ele ai fa masani no fa to fa me fa to fa ila o fa mala tu mai loiva mo so loiva le te loiva la fa to fa si on to lu ma sian fa na o pe o i tono falta ele tu lo e fa malu ma vai ngo pina fa masani te le loa wa tele ia ila to wa fia so i fu mo me le wa tu se e tono le falta ele ia ale le ia lo se e ane alo fa mai le ia le mori mau i time foi le family service ia lo fai se utama aia ola na fa to fa muli le na lo i tono le mato falta ele fa malu ai se e ai ia mana ia sati Lisa, ja, nog te net. Luas voor 5 minuten, wat jij in hele toelijn, Lua.
Chalo pea, idea tua, iso semea.
Ia ai bini lo ma tatu tolna ina o te se fuvalu minute ona tale o le tula tolu ia malo lava le mafta ma tatu o tinu ia nei tai me tatu tua ale si fonga la mo Wellington e le ngata i lungo le tatu frequency tasi on tesi ma le tasi famo e fa pele mai mo ngai lungo tatu wala te ona ia le Facebook mo le tatu YouTube tale tolu pe ona fa lo atu ia le proklame tu plata vo fa fo ina tu ai ia ki sila suisala in ia malana malo i lana malo le tatu proklame tupulanga talavou awane MC tupulanga talavou e mai se fana wa onga ia ole fua le le tatu proklame ia iwa yaso taitas ia e taime tu wa ya onga o tolu fana wa e pe ole tolu le tu wa ya onga ia mafuta le tatu proklame na ia onga ia mo o tolu tupulanga talavou ia le ngata ia onga ia mai se fo i le talu fo ia o le tele o feso ina ma tau ia i o langa o tupulanga talavou ni taimi ia taua la proklame na tupulanga talavou ia whaafonga ia i tula tolu ia o leo to e 15 minute ona leo to e 10 ona tale o le tula tolu ia manatu na wa ilunga la wala le tele o matua ia nga ia tu e piki nei whana wa onga ma piki atu ai ma lau whainga aluenga ia tautua nari saonga le mu te pisi ale nei ia i mga ala ma vaenga o le o lo anga ia tu iai ma o lo ia o ngā nei whanau ia tautua nari saonga le mu i la tau ina o tu e 10 minute ona tale o le tu la e tolu. Le musica fa Sāmoa
te o tato mai Sau mea lo fai o matone e tua E alai lo falongo si tai lo tolo fai Manuia la wa o nga tau si leo la ola Ole tama poto fia fia ele tama Ai ole tama ole e whano noa ele tina Ia e apa yo matua fasi sili le atu Le manuia na yo lima ai ne kimi tau Winga foma mea finga tau le me o langa A o te mi o ma o te tangi ai e te le whatapa Telefoni o pupau mea ia no pai o na pala A o loa lo petu ma wele ai sona mutanga Matua wha a putai I
Talofa lava, ia ile malu lau whaafonga le nei au auli o le aso wharaile, ma lo le soifua, ma lo le whaamalosi ma le tawata i ngaluenga le nei vai aso. O le pol kalame le nei mo le tupulanga tala vau pe ona masani ai aso wharaile taitasi, ia patino mo le atina eina, ia whapena fo il whaamalosi no filfilinga, ia maolanga o tupulanga tala vau, ia iso se tafol ke lope o e o lo mwhaiona maua mai le nei whaasalalanga tu sao. Ia ma lo lava le whaamalosi le nei vai aso. Ua ma whaatasi ai nei ma le talavou ia Jared Ngali. Ia o ia o le taitai o talavou for the Seventh-day Adventist region i nei New Zealand. Fia lava o mwhai ona ma whaatasi nei tūla. Whaasoa foi ia i Port Kalame o lo whaapea ona whaatautai le ngata i le ekalesia sufitu ia o ekalesia foi i lalangi atua ia mo le tupulanga talavou. Talofa lava Jared. How are you this afternoon? Yeah, talofa malo sui fo moa. Malangi mama, yeah. But talofa foi de. But you mamaru tatu atu pelo lo fa fonga mai foi. Yeah. Tulo lava ya puri matu mutu au mara taua. Ainga di taid va funti tama mara taua ainga foi mara taua tama. Taina ni foi motu sama le furu ya tutuila manua. Yeah. Tulo na lava. Yeah, fa talofa foi. Yeah, tuai ada fiong tamai ya. Sila le msem. Suisala. Tai monea vano mfai on tafa atasima tanoina I foi nisi mta uputa waiala I le ataina foi o le ola whaleanganga mo aunga tupulanga ni vai taimi. Haftai lava, ia haftai mo le talia ina o le wala awatu au wai mai mo nei po kalamita ua ia mo tupulanga talavou. If you can reintroduce yourself please to our listeners. Ia, talofa lava, ia mo ila tau ele o sirifia mo lo whafonga mai. O lo nei tangata whaatauwa o lo ingo Jared ngali o te sau mai de ai ma lo Siler Crusader no Christchurch po nupa ia foi ia o le ata to le whatanoina foi ni so results o na weekend ua mawai atu ia o tama Christchurch na o malanga mai nei Wellington po lau mo New Zealand ia e ala le saidia o silmana I manuia I le University of Victoria o lo ave ia mtaupu o le psychology fa be foi mtaupu tau Sāmoa ia ma le sociology ia o pe o lo tau sa muli foi le o umatua o lo tamai sau mai le no sa matau muli fanua la lovi ia ma va o savai o lo tina o le visa le mo ia ma la lo maunga tai. Haftai lava, thank you. I want to ask you about your upbringing and the influence that it had on your journey into becoming a leader for the Seventh-day Adventist Youth Region. How did you realize your calling in this field and what is your testimony for our listeners? Tēlo mo whawhisiri. Ia, mai lava lo lai titi, na o ma tua I tono re kalasia sfitu. So I've been brought up, 7-day, born and raised. But I think like telo tamaiti e lava le there's a phase where you have to make the decision tawana fight feeling tamaiti whether they believe in God or not. So I think le food todo to sang sufa na wala ya mole ngabenga I baptized down in Christchurch and I wanted to serve so my parents were active in church and I wanted to know pore arma fuanga and now wai la loto it's tono ngabenga and so they always trained me to be in front of the church, like to tell of when they're growing up in church when it comes to for majority it's Sunday school. When we have Porkalamea they would put me up 6 years old, 7 years old and I was trained up from there. When I said yes to the calling to be baptized in the church, I knew it came with responsibilities. And so I became a deacon at a young age. And then I remember na fo itausanga sa ilisesi fai ma fai lautusi ile afo committed up Talavou. This is at the Sāmoa Eddington Seventh-day Adventist Church, Christchurch. And when they gave me the question, taimina sitting yao,
I asked them, tele lava o rau matutu e anga va e ringa ruenga. I say, wo tō siri mai a te au. I'm young, I'm a young-minded person. But I prayed about it, and I used it as an opportunity to learn and gain experience. So even though I was young and I was new to the role and being a part of doing tōwhinga I tono lotu, I took it on. And then I was whailau tusi for a few years. So whailau tusi. But it wasn't until I came to Wellington, I think around 2023. Na le aise au tara vau I le mātou lotu le I Wellington, Tasman, the Pālangi Church. And so I had a drive that I wanted to start something up I le mātou lotu. And our church, mo I lātou elo sirwhi, a lot of these Pālangi churches, e ngao lava I launga tupulanga, talavou, taluai, e re te tunua o Western families o inga Pālangi. Matuolo tamititi wa tolan suta o iskuparu. Yeah, effectively, I love tamititi me loto yai. And that's something different from our church. So I knew if no one was going to do something, then so I took initiative. I talked to the pastor. I said I wanted to start something. So I started that up. And then I think last year, Leana, so for a few years, there were region Wellington. There was kind of a disconnect. Our youth didn't know many of the people I Lotue, I Porirua, as well as Zambio, I Lohati. And so I made a group chat with all the youth leaders, Wellington, and then I said, let's start something now. And whailo mato whono mō to plan ma fōfō ele youth rally le sa whaile masina o kusoro te sanga o mawai. And the first meeting, even though I set it up, na ulewa no, ia talo yono nisi o ngas, and I had to fly down to Christchurch for that. I au fōi mai, whai mato whono, second whono. Au whailoa mai le komiti, o aura whai ma sui o le youth rep mo Wellington. Whate ia I whailoa ni tangata whapesole. E whai ola I titi, e whai o au tama Christchurch. A le o man na o le vaanga le whai au masui as representative for the youth in Wellington region. Yeah, but at the same time, my dad, he's a busy man, he takes up a lot of roles. And so I thought I would say no, but just like my father, I'm a yes man, so I took on the role. Now, talitonu foi masalo po se avano foi leo tu ina mai le tomo au. And so, yeah, we've been working alongside with our youth leaders to try and grow something, because in my belief, or me taua lava obviously is God, but it's also building relationships. They say so ta inga or po se mafutanga mawaa within our region with the young people, then on ale manuelo se mea. So not only that, we're trying to grow our relationship I tonu o lotu taitasi, but as well as connecting with our other counterparts. O mea o te taitonu, but if you're not able to get along, aare mwhaiona whiala whani nei le laulang, whiawhiona whiala whani le lang. Haftai. Haftai lava Jared, ia malo lava. Ona oelo a vea ma il taimin nei I lau mol maua vea oe ma le taitai au Savalalo region. O le aso lo manatu I ngalwenga lo e ngalwe ai nei o taitai au Savalalo. How do you find your role as youth leader? Is it fulfilling? What is your experience in service for the youth? Awesome question, eh? No, it's very fulfilling. It's very rewarding. Ele whaia se mea ingale, for a reward or something like that, eh? But the reward that I get is not the blessing, but just seeing our young people come together and meet. I would say one of the things that I really struggled with, miselai leadership roles here, ele ngata I le lotu au whafo for uni as well. I try to live up to the expectations mai tausanga yo mawaya wa ia tfoinale ua tele lava fufuanga porkalame ma na ia ina tausanga vai. And then I thought that's something I needed to do. Because I'm studying, I didn't really have the capacity and limits. I always say yes to everything, but it was hard for me to balance. So why did I find in this role,
we had a leadership camp ila matanga tosanga te lo na Sidfia for the church, and one of the best things that I got from it was simplicity is effective. So le tama fai fo ina le fa tumurka lena o le tosanga ato, but see what the needs are. Mawani por kalame se lua pe tolu tosanga fa tau no manuia. That's more than enough. So that's what we're looking at. Is to not try to fill the calendar or try our best to do as much. Le tama fai ai le ye se afo se loto yai o ele o lava fo se taimi ma fai ona strata ile le row 50. Malo 50. Il taimi nei ile regional outalavo il ngalwengo engalwe o fatto tele inal fai numero o talavo fo ile ekalesia ma le participation al outalavo ile ekalesia. Are the numbers growing? Yeah, man, actually or tashawa, it's really hard to tell. Yeah. I think there's a time for ingale. I'll talk about my personal experience. So, or from my generation, or friends, mato fiola fata silo Christchurch. The truth is now, my age, or ye bele lotu. A lot of my friends have left for such reasons. So I think when it comes to le age lea tamiti wa umare o nga mo fa solo atu I university mga duenga be ola to pe le age na ndewa matana na le nga nga I tono lotu. So our aim is to cater mo ila to wilo to pa mai I nga tulanga lua and mo lunga high school students and primary. And that's our focus, and so I believe it is growing with those guys, with that age group. But for my age group, there is a bit of a disconnect, and then you have the 30s and up that they will come back. I do believe though that so I think at times, especially my age, it's not easy to love temptations and distractions that they face, but the tatalo that they will come back. Yeah. Can you share the vision and mission for the Adventist youth worldwide, as well as the hope and vision that you and other church leaders share in common for El Tupulanga Talavo? The mission naman va imamaw le kalisias so for more le South Pacific Division, the vision is a spirit-filled youth community. The vision because but God's spirit is not there. It's not intentional. So it's really important that that's the vision or the mission, to lead young people into a saving relationship with Jesus Christ and help them find their place in God's service. Mission there, not just our church, but any kind of Christian group. Because is to have a relationship with Christ. There's no point you have to do this, but the relationship is missing. It's the same as if I saw a friend, for example, friend, and I want to get to know them. I have to love them and have that kind of relationship. But I don't actually have that relationship with them. And then the last thing is help them find their place in God's service. So sa ilio se sinufuanga mautu ngale po se mafutanga mawa e mafaiona langona ila tau le nau o le au na mo le tō malana ngaruenga ai. So if we are able to use them and actually give them something that they're good at. For example, I faila tamititile le tapiano, tu wai e tapiano, and then they will be feeling fulfilled to do God's work. What do you think is the greatest need of the world and the youth today? Yeah, that's a good question. We always say it's Jesus, but in a broader perspective, like how do they find Jesus? And that's just going back. It's building relationships. Ole
o mafutanga e le ngata I le lotu, but within families, mana tono na mata mai e te tonu ainga. A le mautu mafutanga I tonu ainga, whawhiona manuia I whafoa. So if we're able to focus inside and then build those relationships, then on a mawalea fia I mafutanga I whafo, and then hopefully that will grow into the church, and then everyone will be able to, But the main important thing is Jesus Christ, to have a happy relationship. Se ainga tono ainga, o se ainga fia, that's the truth, that's the answer. Sa'ol, e whasa'o e lau sanonga len whape a mata I tutono le ainga. Ona e peona e sauno le I to te leo o le autara volo wa iai mai se le tupulanga le age group leo o whaavai vai o le toi o mai le kalesia. Ai toi fo I mai ia ona o mai na build ai ma le foundation I tutono ainga. So e o ai le lalulangi. Not lalulangi, but e o ai I mea lawa iai lato interest ma mea te mini. Ala e tu mawa I lato loto ia le fionga pa ia le atua ma awa onga ia sa build up ai tutono le ainga. Mai eventually ai toi fo I mai. Pa wale le mea ia toi fo I mai ai le o te mea. So I also think, be on a, Tanoi foia le tusi Solomona le whaatauto le sumulu foi po ono a ori tama tusi maunala a oina matua le toi te esi ai. I also believe that a wana I whaangatanga ruenga o mātua, but then also the young people I tono lotua a wana I tatou whaatalia ngale just pray for them whainanga ruenga yo asi o tatou o talavou ua le toi foi mai lotu. As a youth leader and from a youth's perspective, what do you think is the reason why our youth are drawing away from church and spiritual teachings? Yeah, ore sunga whaavaitai mea man mea lo iai le loto man man mea lo mana o tamititi where their interests are. I think also the truth is it's also for ingali circles here or surround tato, especially with friends and things like that. For like tono onga. I think when there is a trend, a lot of the young people want to follow up. And so I find out the trend ole to low lava ole tango ile lava malosi ole sikaleti to low lava and like drugs and things like that, then that's going to be the trend that they want to hop on. So how do we remove them from that? Toanga lotu famalosi bele le awina o tspai tonu ainga ma fifa lotu and try and make that interest be created to tono tato lotu, but also in youth programs. I love it. Thank you, Jared. Ia mane le whaasua. O lea whaista tō malolonga pu'u I on tato tu e te liuma ia lea mo le vaenga mulmula tato po kalame li nea o uli. La pata inga tupulanga tabo Iwinga fauna paone le talu telfo Tu ina naunga uma ole olanga Sola se va vea le pupula io mata Sola se va vea le pupula io mata Tapata inga tupula gata bau Iwinga fauna pone le talu telfo Tuina nanga Sola se va vea le pupula io mata
Toi whatalo whātu I le malu le tunu whapeo na whafonga mai I le por kalame mol tupulanga talavou ia I le nea o olio le asofaraile ia peo na whailo atu I le amtanga ma whatasi ai ma le talavou ia Jared Ngali ia o ia lea o le taitai o talavou ma le region ia o le kale si asofitu o toi fio mai I nei New Zealand ai le I whaawau ia le por kalame e iai ia le whalawiloa lea mo le events. It's a free community event. Ia mo tamaita e fiel ta alonga leo football. Ia Pacifica Girls Football Festival. Ia I le asto nai aso sulfa mati. I le afa o le iwa. I le sefulurua I le awaoli. Ia le whatau taia I le Petone Memorial Park. Ia o mene o le a iai le nei aso. Free morning of football. Music and cultural performances. E le barbecue. Free festival t-shirt for every girl at Hawaii, yeah, the Nay Festival. Free tickets to Wellington Phoenix doubleheader, yeah, and free bus transport to and from the game. So mo la whafonga, yeah, o lo manatu fi Hawaii atu I le whamoe. It's a free community event, yeah, tato whatastasi ai, yeah, I le asto nai. Le aso sfulfa mati, yeah, I le aso, yeah, whaftai. Toi whatalo whātu, Jared. O le whasili lea whaatstau I tupulong talavou ia whapeona o na whaavai ma le toi o mai tonu le ekalesia. Do you think that one of the reasons may be because church leaders or the church or us in common are not including them or consistently including them in church activities? Do you feel that they feel included? Good question there. I think, 100%. It's tono lotua, especially growing up. There's always a difficulty. Not always. Sorry. There's sometimes a difficulty more like we are mature. You know, to actually give roles or responsibility na tawia us out of all ono le manatu por mafofanga fa le tu low lava you know ola light e mo mia fo ide au fi poto tu low lava and that's not a wrong mindset. There are times where ola sa fo fina ngalo ale tangata matua but then also I think we need to find a middle ground where we're not giving them full responsibility, but to play a part of it. So the truth is, yes, in churches there are times where it's the older people that are running things, and then young people will be okay. So it's really important that the older people, older generation, and then our young people are able to find that middle ground and work alongside. I do think the ngaruenga does come from our pastors, and then hopefully age group, young couples where we have in church, and they're usually the middle ground as well. And then they can also relate to the young people well. That's just from a professional kind of look. What can we as a youth who are aware of this it's Sāmoa ile mai se le age group le youth participation it's tono le kalesia le o mawalunga le. What can we as a collective do to protect and safeguard the spiritual lives of our tupulanga talavou, and how do we ensure that they remain in the word until the second coming of Jesus Christ? Otherwise pe ona fai atu le te miu sola ile mindset le e o ato e o mai ai lo ye singa luenga tatou o fai mo ilato e atangata it's too late pe ato e le te mi to e fo I mai ai ia awa what why what a puni le alof tu no te mi na ia ala so manatu ye time le facili me mo mola va pe ona o fai atu te mi sola o le mo ilato ia o le to mai lotu ile lotu ta wole tato o asiasi. I remember the story I see to my talavou na toi fo ile lotu and then na mawaleo from people, oh wow, if I see level 22 it's good to see you. I've missed you
whakapunga whapena. And then in her mind was like, whailau e misi au, asiala mena ele vidi mai pe asi mai au, wow. You know, for us as a church, we're not here to look for the righteous. We're here to look for those that are lost. So but actually go and seek others, because that's why God gives us the opportunity. In schools and things like that. I think our focus should be on them as well. You know, I believe, you know, it comes to programs and things like that. Need, interest, so I can think of music, sports, so sometimes we have to take away that tradition of being in church. And so we meet at their place once a Friday, or Friday muri or masina taitasi. And so the reason why we do that is because we feel at home. Whereas at church it's a bit more formal and things like that. So needs, what are the interests of the young people, cater to that, and then implement slowly Bible studies and things like that. Whasau ina ia lau saunoanga le whape I tala voi e toi o mai tono re kalesia. E elementality le whape e toi o mai lo tala voi tono re kalesia e vaila le judge o ngai kalavoa whape oi. Pola meu koe sa o leva ian whailola e toi ngā tāna oi wa leva tere e toi vaia o e tono kusala o tala vo le na fia sa o toi fia fo I mai. Au pe o toi atili e na build up le barrier le va o iema le tua I le fia sa I le ekalesia ono o le va inga tangata. So o te loa le si mea e ono fesosoani mo tala vo ia. Instead of judging them, we should celebrate that they are coming back to Jesus Christ. Ai le o fesiri whenga po la meu koe sa o e leo singa luenga na tatou ngā luenga na le ngang pa I o tatou ia no tatou fia pe wha una e le maule o tus pa ia heaven rejoices when one sinner comes back to Jesus Christ. So thank you for that. How do you approach teaching the Bible to young people, and why do you believe it is relevant today? E se ale le vai ale au matutua o le e se foi le vai a tupulang talavo o le ala se au wala e mwhai na tatou whaawa wina I le interest le mai e whatu maula to interest e ala le so e no le fionga pa e ale to o te lo talavo a tala no Bible study va pea Bible study venga va pe boring ala se me e hold ai le lato interest mani au wala me na o ino just pa e lato ina e fia mai interest e mai e so e le fiong pa e le to that time of city. Very good question. Le vanga mo te pa e ne facility is e a mata lava I uia e dei se nga lo tu mai lunga mau tala ia tu le fiong pa e le to ai lo te lo mele o winga ma you know upo te tau tala I ma mea lo fai follow to be ele te tama di be ngo tu sa foi mo fina ngalo le tu so I need to look at myself first not for inga le fa sao no ngai le ma fai I have to surrender myself and I have to change my lifestyle pe a fai le o to myself ile sisilo le tu and then I will be able to do his work. So that's one. And then ole siva henga ole you know, ole me moni lava Bible studies, reading the Bible, it's not something I want to do that. You know, we're always looking at our phones 24/7. So yeah, we are, like I said before, it's finding programs where it makes it fun. Ele method mato te apalai I mato Bible study, so olai taimo tato prokalame fa AY, and AY is Adventist Youth or masani fatino mai tato sauninga masani isa party, and then we do in the afternoon. So either AYs or Vespers Friday nights, we have this method for Bible
study, 30 minutes, 30 minute, if I tune in mato Bible study, we will read a story, not a whole chapter. Lava the story to see if I take ingala pelale to see Mareko. The whole book of Mark is beautiful. I think it's full limp, it's full on chapters. So ile tap momo from verse 1 ile for ipuvalu. Tasi ale le talo lo fa matala maele baptisonga Yesu. If you read that, and then you read it again, have someone else read it. Yeah, on the matala le si tangata. So that's 3 things. It is tangata. Toi fai tau e si tangata. Toi fa matala e si tangata. Yona lava opu. And then file officially or a fa so le kulupuna. First question is, o la sime fo what is new? Yeah, o le what surprises you? What surprises you? Yeah, silun tolu. O le asime te le malamala mai. What do you not understand? Ma silun fa o le ase fitau fe au taua o lo mau mai ile nei tusi poditala. So that's one method. It's a lava isi awala isi simfona Bible studies. But I want to manatu mamafa ile fatino ino Bible studies. I think that's a very effective way. 30 minutes of your time, you can talk a lot about that one story, and I promise you, their interest will spark up. Because fayatulo, okay, let's read this whole chapter, or tatu tamafai fai tau le tusi toa. You're gonna lose their interest there. There's a lot of other things, but yeah, that's one idea. Taimi nail tupu male increase o le technology ilalangi. What can you say about the growing influence of not only technology but drugs, peer pressure, me o lo afia il tupu lang talavo? How can we successfully pull or keep them away from these? Yeah, taranoa lava o ya uia malo lo tupuae I tono matoa inga. Tele ana, so my parents always kept me busy if I be siya for fawi me fa loto and things like that. So tu mai le sa o tonga ya o te le faile me o te mana oi. Then I'm going to do whatever I want. But I'm grateful now ai mai ya o I lo lai titi e so ato to. But now ai mai ya o ma tua le ter fa sana alu mele le ter fa sana alu mele o lo fai por kala me. So that's why on all the PC I me le lotu ma isi me le I wasn't able to have time for te mawhawa I o te alu ia mea. So, po se whautuanga vai lava o lo nei tangata whatawa I mātua ia po leo mātua lo whawhonga mai foi. Yeah, just try and keep your children whatumure ma mele lei, mea lotu, and I promise you they'll be alright. The other thing was all the social media. I want to touch base on social media. If I'm a mongali, still kilani. If I bear a fitu iva itula, ofenga le mutupulanga or youth, young adults, devices, screen time. Lima fo itula mo la to iti tamiti la iti if la to ma screen time. So that's a lot of hours. The truth is lima fayana to we sometimes we can't really limit le vaio tamiti devices. So it's finding ways for ingale. For example, in youth community or youth committees, if I tell me social media content, if I lotu and things like that, I also this is a hard one more te reo mātua. Mesela to yo lo laiti. Actually check your children's phones. Faima masiaki ma vai tonu if they're actually doing the right thing, because the truth is it doesn't develop fully. Se longa wa matua le luas fulfata sanga o luas fultasta sanga. So atu watu la de sa tonga tamiti faila me o it's hard to tell whether they're doing the right thing or not. So yeah, hopefully parents and friends faila to duty malatunga wenga. Yeah. And also speaking on monitoring your devices, you lo whaongai tamiti laiti tupulanga lea 5 tau sanga elo se control le I mea ia vaaie.
il taimine ilungo le social media mo technology ilungo o telefoni taimine. A whapea o le tu sape te tamu whai ia limits i se content mo tamaiti, whitaui mo tamaiti, ia mea ia matamata ilungo o telefoni. E alo scroll ke ia le oso mai o se si content e le whitaui mo lato. Ia na e matamata iala i lo tamaiti tima ma whaatu mo inelo na mawhawhau i content ia le whitaui mo le age group o ia. So te loa ta awa fo ia le ngata o le monitor a ia matua wa ai le ia mea lai wai kusa pe monitor te lo taimi ma specifically content e matamata le tamaiti. Pe lo lungo le YouTube e lo niece like titi lo nephew so le matamata le contents there koko melen matamaiti right ke e le oso mai lungo isi me le fitau puni aka I ku e po me pena so yeah it's all about monitoring ma vai le ia me lo ma limitless screen time si fai tau tu si ma tabo e fa fe po se polo ma me pena yeah fa tai lava Jared now that we've touched base on technology, how do you think we can use technology as a form of yeah. O te lo te le la vrunga runga le lo fai te lo voice ese mai si o lo as well. O lo fa nga nei foi platforms here like Instagram and Facebook, TikTok. So I think what they're doing now, o singa runga le, where they're creating fun trends. Runga le fa to sinai foi pai o tameti o lo matamata I social media to actually interact with them and for nga fa malo si ai la to we o mai kala mi fa da to but I also think it would be cool as well. It's always been my dream, or a podcast, or something like that, like a live, more young people. Ya manisi for your mtaapu e fatitau tono lotu ya male ola falanganga. I think there'll be something cool as well that I would love to work on. Isi time no iluma. After lava. Our youth, our tupulanga talavo who are struggling spiritually now and may have given up on God. What is your encouragement? What is your message for them? Yeah, it's really hard when in the world that we live in, tele lavo tawa ma ya isi foi me lo tupunela. It just shows that wala ta mai foi feel mai le tu. And also, like I said, like there are trends where and interests for ingale fa to sina foi tupulanga la to te muri ai foi I to ina na nei mo langa that will drive them away from having that spiritual growth with God. But the question was fear, how are they able to cope with that God, He doesn't look for perfection. Or le tua le tatu te tapai ai ma ona mo tangata e ato toa mai that are righteous. So we need to change our view. Mare mafofongo le fa pe okay le la e mo miona fa mo o langa mo tuina na ia me yolo o le o te faya ina ia mafaiona fa sa o mafofo fa sa o mana o loto mo le tua. God is just saying, come to me as you are, surrender yourself up. And then on a mole or tonga. The other thing I do want to encourage is tofu I me fa laulang. But at the end of the day, there's no full satisfaction and more my me tala no lava we are malo experience I thought there'll be fun out there in the world, but lava se so if you want to find love, true love, I would say ilong on Facebook or Tinder or whatever, Malo lava mole faso ia male fesili muli e fa umai nai ia le tapo kalamel ne o Jared pe ona o fai atu pe I po kalamel au talavo ma vai. Youth are leaders of today, not tomorrow. They are leaders of today. Amata atu te mine tai mo tu pulang talavo and
they have the potential to spread the gospel to all four corners of the world and save lives for the kingdom. What do you, as a youth leader of the Seventh-day Adventist region, hope for in our youth in New Zealand and around the world? And what do you think Jesus would hope for us too as youth? Tatou ngaluenga whai o te mine. Ole, aunga mai wha moe mo so se sila me se tatou young people. Me mo me tusi o mātaio, nusu walu whai pasumara iwa, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ole te mo whai lea e sa ilia nganga, mo le mā lo le tua, and that's our job. How do we do that? Ole whai mo fia, it's not Bible studies, or it's not just praying for them. It's befriending them. Be on fire to or mission or purpose or youth region in Western is to build relationships. If we're able to master that, because the truth is you can't really force someone or tell them to do something. So befriend them. Then fix that up. Try and build relationships with our young people, or those that are outside who and then from there we are able to pray together, to do Bible studies. Go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Find ways where you can sacrifice things. Sometimes the truth is, it may be friends, it may be the songs that we listen to, and maybe some other habits that we're facing. If you really want satisfaction, full satisfaction, idea what are some things that we need to crucify? What are some things that we need to surrender to God? To what to, and He will make a way for us. And in everything that we do, then I promise you, do your best, and God will do the rest. Pikina mai lo faso ile mele o lo tatalo ile tu fasa taro ia crucify me o e lo draw away my mai le tu so e te mi tatu te tatalo ile tu I tatalo ia fa mo so ani mai na ia se suinga ilo ola elo e se suinga na fa pela ia pe se alme sawa ia e toi ma fo sawa. You have to be willing for God to make that change in your life. Ele no lo tatalo ile tu so ani mai te sila mai le tu elo ilo loto ile mena mai o te lo le sima fo angana to te le tala vo o lo iai pe I vai ai lo mafai ona escape mai ai ona lo iai le loto it ma ele o matua I surrender le loto ile tu ina e mafai ona fai le to swinga e moni you can come as you are. It's a lia le tu so se tasi, but you have to be willing for God to make that change in your life. Faftai love Jared mole faso ai mal po kala me matango fie ile ne o uli to faftai to fo ia ile malo mai moa ia lo falo mo mai po kala me te lo sile sona tawa le ngata mo tu pulang talvo ai mo ila to uma fai ona mo mai nei fasalong was fa malo si mo ita to le yasu ia mali nei fo iva yasu ia tato mafutanga maleli va ai lo mafutanga maleli ponai le lei pe se swinga tauna e fai to fa manatu atu ia le free community event mo mai tai ia Pacifica Girls Football ile asu to nai asu full farmati
A mata i le afo le iwa le tae au, wha umaina le tau le sifululua i le awauli. Whaftai atu, ia mo le whaalongolongo mai, ia ma le whaafongafonga mai pol kalame le nei awauli. Ai mo le teimi nei, so i fua ma ia manuia. Whaftai. Silafia ele atua Ona atua ia kumatua Fa'apea somatua ngadilo uainga Ia malilie Ia maula utapua inga Utilamo nale faingo fiele nei mea Tala flava o tala fau mai le si ufonga le lau moa mō le nei au hauli. E lata i le tasi mai le tolu a inga i totono New Zealand na whea ngai mawhainga tai le whaataungo ni tau mafa i tau sanga taluai ma o le totele lava e mamai fesili mo se fesoso ani pe o na whaali se saili linga fau mai le New Zealand Food Network na whaalau loina i le asoana nafi se saili linga mo moal whaala potopotonga ua whaingoina o le Hunger Monitor ma sa whaatala noina i le tusama le tolu a wheo tangata i le atunu mai loa ai le tolu pasene o ai ngana whea ngai ma le lava o tau mawhai totono o le se fululua maasina taluai. E o lava i tangata whainga luenga tō mau, e tō samal tolu se fulu paseno i lātou wia, na o lātou whaalia lātou te le inga whatia ina le lava o tau mawha. Na whaalia le New Zealand Food Network, wātangia mai ei o le siitia o le tau o le soifuanga, wātili mawhatia i lava tangata o le ele leia lātou tupe maua mo le tau singa o lātou ainga. Na maua fo i le lipoti, e ono valu pasene o ainga i e whaape o lo ngā whatia o na whaatau tau mawha. Sawhia ngai fo i lātou matulanga whainga tā, mō le taimi mua i le nei tau sanga. Mo whailo ai fo i, le wawe telo na whaatuptupla ia o le whaafi tauli. E tutusa umai tu ainga tangata nuu, i le mauti noa o le tūlanga lava o tau mawha, mo ainga te tasi. O papalangi e ono valu pasene, Asia e ono pasene, Maori ono wha pasene, ai pito mawalunga mo Pasifika e fitu tolu pasene, pe ona tā ua i le lipoti. O se taimi mo mole ua pito mawalunga i le numero o tausi soifua Pasifika e ngā lulue, i le soifua malolo ina i Wellingtone, Sama sani pe na o se to o tasi se whaato sanga i Wellingtone. O le taimi nei, ua o atu le toa valu, ina ua whau uni whaatou sanga Pasifika se toa tolu i se taimi ele i mamau atu. O le whao popo pea o le fuainu mera o whaatou sanga Pasifika, o lona winga o le amawhaia i ainga Pasifika o na maua vanua, i le tau singa e tāla whiangai, mō tū mānganu u wha Pasifika, ai mai se fo i ilinga ngana, pe ona sauno Pauline Fuimono Sanders o le taiulu i le whaala potopotonga o tangata whainga luenga Pasifika i le soifua malolo i New Zealand. I le vao yuni lua whilua tolu, ma yuni lua whilua wha. O le sefulu te si ma le fitu pasene o pepe e whananau i New Zealand,
o pepe ia e o lātou pi itanga po o Toto Pasifika peitai e na o le whapasene le numera o whaatou sanga Pasifika i New Zealand atoa. Na whaalia le tusinga ingoa o le lua whelua tolu e silia ma le whase lau whase fululu afe tangata New Zealand e whapeo tangata Pasifika po le iwa pasene o le whaitau a whae o New Zealand. Ua whaasilisila le malo New Zealand se whaataita ingo le pa ua visa mo atu moto le Pasifika e malanga mai le atu nuu. O le aso momo iuni e amata pa ua ile tau le visa asiasi mai le lua se lau se fuluono tā la o lo ienei ile se lau asi tā la le peo na sauno le minister vai fafo pa vasa mana i Winston Peters o se vaenga le ngaluenga whaiwhai pea New Zealand e whaaloloto ati le sootanga ma atu nu o le Pasifika e se furulua masina e whaangasolo ai lea whaataita inga na sauno le minister fe malanga inga Erica Stanford o le ato ilo le maloa a fianga mai e suinga pe a mai ale tausanga o na toi whaia leo se fuafuanga i se taimi e muli mai. O atu nu o le au fia le suinga o le tau o le visa e au fia Amerika Sāmoa, mai Korenisia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, le atu Male Sala, Sāmoa, Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu. Ua wala au se whaipule au se tālia ina ia toi whaafo i whaamalosi peti poti mai New Zealand se ta mana molia inin solto la fono whainga ainga whaamalosi ina ua maua o loo nofo i le Sunshine Coast i Queensland. Wono iwa tausanga Robert Thompson o Kalai Estete mana fuafo e tula il tausanga i lua whelua tolu e tali ni molianga i se fuluwalu o tua ingo sawanga mātanga ini tangata se to ono. Na tauwhia le whaamsinonga ina ua yeini whaamauningo se ngā sena awhiai. Ma tu inatu le whaamsinonga wa tu atu i whale e tausi e tangata ua ti ngā ina ma le ini tunga whitinga e toi au ngā iai o na toi oni nai maa sina o totoe o lona soifua. I lungo se polokalame o le akarin tawhea i le televisi le vai o sonei na liputi ai o lo onofo Thompson i sona vale le Sunshine Coast masawa ai le ata o savali vali solo e au fia ile a i lungo le sitepo a wha savali lana taifau. Sa ia ta o fo ile tustala o le ata video le na wha ilo ai o tawhau i Filipaina ma vai ai o inu ava malosi maula si kaleti. Sa mawhai ona i whaatino i a whainga o na sano fo ilungo se na fua whaata vale vale. Na la ngai le whaipule Australia o Andrew Wallace i le pale mene ni o na atunga lunga i winga i li poti lea tama o lo onofo i lona i to malo ma e tatau o na toi ti poti mai New Zealand. Ua whautua ina le whainga malo ina ia tatala le avanoa mo tangata whainga luenga ale malo ina ia whainga luenga mai whale pe a tala whainga iai ona ole sitia peo le tau o le penisini ma lo ilo fo inisi whale whainga luenga whaatu ma oti po le ale whesosani ma whai o nao foina mo ala tau tangata whainga luenga. Na sitia vave le tau o le penisini ina iwa ia sautana i ato ona ole tau wa isasa e to tutonu. O atu nu o hawhia Vietnam ma Thailand, o whautua ina tangata ngā lulu e mai whale ina i whaasao ina i le penisini. Na saunoa le whailau tosi o le pisa a New Zealand, Fleur Fitzsimons, e te tau le whainga malo New Zealand o na muli i le a whainga, e le ngata e whaiti tele mana onga mo le penisini, a e tele fo i tangata o le am whaina whaasao tope mai le mawalungo si i tanga o le penisini. E yeini si vaenga le tunu ua o atu i le tolu tā la i le lita le tau o le penisini. E ono asa ma whaiona ngā whatia le suau le ua whaamatu atu e New Zealand o le whaatinongo se vaenga o le whaiunga le whaalapot potonga whaavao malo mo malo si anga po le IEA. Na i oe le whaalapot potonga e tatala ma whaamatu atu le whaaselau miliona o paelo suau o lo o teo ma whaasao ina ia tau fofo le whaafitauli o le sitia mawalunga o tau pei o na iei nei. Sa fono minister si nia o le malo i le pole solulu e so alau pule mai ilo le tulango suau o lo o whaasao a le atunu. Na sauno le minister lango malo si anga Shane Jones e ele tiute o New Zealand whai elo na sao i le whai unga le IEA e whaamatu o suau.
Mai mawhai ona whaatinoina New Zealand le fuafanga e ale le whaalea o ngaina o ni malilianga o lo o te waia na suau I se isi atunuu ai tatala ma whaamatu watu I le maketi mo fe whaatawa inga ina ia whaatawa mo fe le tau suau o I le lanlangi. Na Sāmoa Jones, ele ilo ina pe whea o na whaamatu atu e New Zealand na suau ma whaamautinoa e ititini a whianga e o iai le atunuu I le whaatinongo le whainga. E Yesua o New Zealand I le United States, Peritania, ma Japani. Ai ui lava o se tamai pitosili, o se taimi pitosili lea o na te lea tuaile sua ua whaamatu o mai sua u whaasao. Peitai, ele o tu I titia ia tunga lunga I le lava o le sua u, ma te li alua I pe ilunga le tau le sua o le crude oil pe o na ta uele IEA. E luani wa sua una o sofa I Iran I le vainu o le Strait of Hormuz. Ma na whaalia I le Maritime Trade Operation sa Peritania e se fulu tonu ni o swa ina na awhiai ni wa I le vai whangaloa I Persia, Strait of Hormuz, ma le vai whangaloa o Oman. Na Sāmoa Trump, e tula United States I le sa ilinga onia na tupe se tele, mai tau swa uia o si itia mawalunga o na ole taua ma Iran. Ai uala ngā ini whaitionga, mai nisi o sui o le malo e whapea, wanau nau Donald Trump e wa ai, ma tau sia whaalelei na o tangata mau loa. E si lia maleiva pasene, na si itia ile tau o le paelo suau, ma o atuai ile se lau tala Amerika, au whaapopo ina pele taua Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran. E lua ni whaasuau una muise wafu Iraq, ina uoso wha Iran, ma le tele o waa lau suau o loo poloka o na ole tāpuninga o le vainuu, le whaawi mai le 20% o suau I le lalolangi, le Strait of Hormuz. Na tusia Trump inungo penga sota inga I whaapea, o le United States, o le atunu pitosile o na teile le suau o na te ngausi ina I le lalolangi, o lona winga, alu ilunga le tau le suau, o tele fo itupea Amerika, pe tai, e sile atu le tau o le tau fio Iran, mai le ngao singa oni au upenga ni ukilia, pe o na tusia I Trump. Aina Sāmoa ma Kelly, o se senator I Amerika, o matua a fia lava tangata whainga luenga Amerika, I le taua na a mata e Trump. Pau I la tauolo o manuia mai le alu ilunga o tau o le kesi, e na o company te tele o le suau, ma al mafuanga leo le fia o Trump, o na e na o tangata mau o loa lava e popole iai, pe o na Sāmoa, le senator o Arizona. Na maua I li pote o se vaalele a Amerika o le keisi tasi tolu lima o vaalele whaapitoa le militele e utuaia na waa na pa u isisifo o Iraq. A le isi vaalele na tūlau ele saunga le mo pe o na vaalia le militele le astofi mai le o se oso whainga na laio na pa u. O li pote e whaapea o le keisi tasi tolu lima o le vaalele lo na whalea le militele a Amerika wa whaalea ngaina pe pa ui le tawa isa sa e tō tonu. O isi vaalele tolu o le F-15 na tawhana ina se lalo ilungane o Kuwait. O vaalele o le keisi tasi tolu lima wa silia maleonus fultau sanga o whao ngā. Mai tele lava ina ta ito tolu ala to o whainga alwenga. Iau whiele pailate, soa pailate, male tangata lona tolu e whaatinoina le utunga o isi vaalele to saima se whaamatalanga ale whawa atau ale United States. O isi keisi tasi tolu lima e mawhaiona ave pasese o atu I le to tolu se folo fitu. Ma le tālaita alonga o lo tāwhia le whale mai le numera tasi a New Zealand I le tālonga tā polo a lii o Ryan Fox ma o le mawhaiona tālo I le Players Championship I Florida na toi whaawi e selo na ingoa mai le tāmelusanga a o li amataina o no kidney stones pe o na ia whaalia. Statulanga leile tālo Fox le nei tau sanga mai umane wai le 25 pito ilunga ini tāmelusanga se wha sa whaanga solo ma ia mawaina I se tupe e tasi tesi ma le 7 miliona tāla. O le tāmelusanga lea o le mawhai o na tālo ai Fox e tosa ma le fast full tolu miliona tāla le tupe au whai mō whai longa e au whee le 7 ma le 7 miliona tāla mō le mano malo. Tāla fawia mai le si o fonga le lau mua mō le nei au auli.
le anganga fia whaaftai pere tua, e lana tausenga wau lia fo le nei asa fau i o alofa. Ai o le whaopoponga o tala fau mai Sāmoa usi mai ina whaafonga. E dei se mea mawhai le pūlenga le maaro si angatau e le tese pe a o ina mō tu sia le tūlanga le suau. Mō se teimi umi, pe whaai tia foi ono le tau olo whea ngai mātunu i sae o lo maua mai ei le suau. Sau no le ofisa siri o le pūlenga le maaro si angatau e le tese, le whio ngā whau mui tau ili ese toi moana. E le tei o na ngā whatia le tūlanga maaro si anga whaafawina le teimi le nei, e whaalango lango i ese tūlanga wha leo leo, pe a whaia tupu mai ni pe whea ia whea le tise o lo wha ngā ioi le suau. Ia pau al peka plano o matau ia e fitu supasen o le tise mai tatua whasua. Le o la ia le atunu. O saba ia iwa su iwa pasen. Apa pe ia se whare tonu vule le tūlanga tua. Ia rungo ia fitu supasen o le tunu ura le. Fitu supasen la le tunu o mai tatou. E le ia spek up no al pau al mea o whaso soa le tatou tise. Ia mutu e whaia tūlanga vule o tatou load shed. O le suau o lo wha leo leo le pūlenga mua fia le tise. E mawhai o nao lai ia fia tutono le lua iaso. Ia, o le tusai a wā mātua ia e whai ale e o kalsua au upole. O le capacity ale i tahi tatu whale afi. E mawhai ina rana fi mo le lua wa iaso. Pea whape tutu mumatani le to iaise le to whatau se suau. E lua wa iaso e alau le reserve lai e le laptop. Ia le fua whaatino no whailoa mai tūlanga. E le whaatino wole le utong whai e sa ilina i tane fo le store ai mawhai si ause. Ia tau instead o le sul o le lua vai. Ia tau na pe masina ato lai. Si isi na pafa fo le whaatau tewa isa whale tongu alai. Nga whaatau ni mainale. O atunga lunga le pūlenga le teimile nei. Pe a whai e wha umi le taua ma o atu i ne tūlanga o ngaunga e tāo fiai le suau pe wha umi o na wha atali wa a suau. O le apo i sā le o atu le iwa se 40% o le motu i sa la whai o lo wha na hunanga i a fia le tise a e fitu se 40% mo le motu i upolu. Na avea le mata aupu na tūlai mai na mauai se tasi o alo whana wa onga a ne onga matata SS le Don Bosco i ala fua. E whala au whaasaina, na mata se fōwhanga fōe o mai i le so, e na wamae at wheutana inga a le ofiso leo leo, ma le whaurulungo le lau mua, wa whaia ele lātou leo leo whaitutoa e tutongi lea onga, ma whesoa soani umatu iai le tele o le ainga whaia onga, e whaatino si aki mo whana wa onga le tae au au le iunu while lo toa, o atoa onga mala e o le whanau, e o lava i se vae o pulou ma isi vaenga. E nei mauti noe le ise whala au whaasai ne sao i tutonu lea onga. E whape na fo ini au penga e whea vea e alo ma whanau tutonu ato. Na whalau tele me le whionga le li pule ia tu pai whono mai tu mane sua. E le nā tia sa o lea onga nei. Sa maua atu o inisi o whanau a onga ili eisa. Ia. Mai le nā taimi po lua le tōtou sanga tai luai. Ia sa talo i le fontanga PTA. Siringi a fo isi fina ngalo o mātua. E mai se lalu tanga no leo leo. Sa whai mātua fono whaatasi. Ia e onai fo ilea tūlanga ia mātua. Ia o lea lana o se tasi la leo vaenga na maua mai le whaatalitana noanga le. Ia o le sa tau ona faisa mato ia se skula ki lu morgate ma ia ma su e fo ia ato fanau o inala na amata mai el po kalame faila si levana amata mai mato po kalame ia e o mato moli mawinai ia ile ngata lai o le peina ma fua ona fola vasain ia e wa nga fo mo telefoni fanau e fa sa telefoni ia o le tele whanau e ula. Ia maua ia le pasikaleti e o mamai le ofisai. Pe o le vaenga ngā o le tā walna o nei vaenga mātou se whatinoina. E iei le talitonungo tupai, o se awala nei te tau ona ngā lunga fantasi o mai kolisi maululunga i le atunu, ai whapena fo i le universite, ona o alo ma whanau ia malu pui puia masaonga le mou,
mai le 5 saua o whala au whasaina. Mai o se tūlanga e te tau ona whai e te leo a onga. Mai se a onga nei e mātou ia universite ma o e whānau a onga mātua. O nei le to e nā malaina le te leo o vaenga wa afia i le age group le ia whānau nei. E pio le mātou tau mwhainga na o le whainga la tō le mātou a onga. Ia e matua i le leile wa inga o tamaiti. E ta ilo fo iai sisia onga ia o le peo le wa inga fo iau kama ki preschool le wa inga o kama ki ngi ia o nai tasi ale me abe ia le mātou wha mua saunga le mu paloma whanau o le tunu. Mai whapena fo i le ainga whaia onga o loo whaatino lava iai le awala o siaki e tasi e pei o na whaatino fo i le whanau a onga. O le tūlanga na e le whapela siaki na whanau ai le tu sauloto ia whaia onga ai le fo i tau solo mua mai whaia onga ia le. Ia tūlanga na dea fo i e wawai e ala iona i le mātou sikulaki le e whawhainga luenga. Ia e siaki ia vaenga la ia e lo misi fo i whangwhangu i le ainga whaia onga. Mai o se lango lava lea pe ona whaai loa e tupai i le ngā luenga por kalame te atu whala au whaasaina le malo le ole a wha ngā solo ai le siaki mo tangata whai ngā luenga uma i mata ngā luenga ese le malo. O le whelawhalawha inga le pāremene i le nei fo iwa yaso i ana whontanga watu i nā tuai e le whai pule o anoa maa numere lua le whionga whontoe pia lo wofo le lui i le a whionga le pāremia. E na ia au mai e luma laulau a whono le pāremene e wha mao ningo lana saunoanga na ia sainia siaki o le whono wha vae on oni whala au wha saina. O lo wha sino le whi naunga le nei e le teimi au avea le sui teitai o le HRPP le whionga whontoe ma teitei whono le whono wha vae o lo lato i tu malo. Malmata opu na tula e le whionga le teitai o le atanu ma ia wha lia le te epe o le whionga whontoe i le polokete o le miliona tāla. O le whina watu le whaipule o anoa maalua e le o lava le teimi e whiutanga i e maitu malo i aia inga whaumata i ala watu i natu e lima teita inai i le whaonga ino se leni o le polokete tā ua. A lewa e tua ia au no saimia siaki, au mai lan wha maoni ngai. Ngai wha maoni ngau siaki ngau no saimia. Mai. Ioi, la wha tari si aso i luma, mai i. I sisi lai maka. Lau e whionga le whongwhitalai. O le mea lea au titilo le ski mo le tūla fondo lea. Lau whionga le minister, lau whionga le whongwhitalai. Se o saina la sa longa lea, tau ni ma mai information ai mai i. E lai whakatia rumo lolo wa fono se sisila la po i le talasei. Whawau sau noanga noa maalua. Ia, lelei, e lua siaki. A mai i siaki ngai lua. O talafowi o le nei aso, whamaduia tele le tua i fōwhanga la whenga i malu tātua tunu, manui fo il whai unga le aso, whasoi foia. Ya o nau fa le tenu le toe fa salawino talafou ma tala mai Sāmoa mo le nei uli po le nei fiafi to mo fa ponga le tulai balu i le tai au atai au le was fulima minute o te nei le tulai fa le wa tatu ye le pokla mulmuli o le foi fatini foi le ai ya wa le fenga ye le tenu nga luenga o le nei aso fa valo filima ya sa fenga ye le tatu o tenu ya e maise ya o le tapo inga tono mota malawa o le ua tu ua o ngale ni teimi o le fiafi salo na ua tele nei whanau o le na ua taunu i ainga ai maise i la tau sa ngā lue mai le tae o na le la ya o le si fonga neo lau mua Wellington tale lima o na mai alea o le tato poklame ma le tau tua le si fonga lau mua mo le nei vai aso se vatu fa fiafianga le vai foe
Musika le fiafi ma le sunga ia aswa Felice Mikaele nei vai ngo fa fianga o pesenga ma musika nei taimi le mana vai o le tele o ngā luenga tu ua i ma o ngā whanau le waluas fulu minute te nei le tu la fa le pukalai mulmuli o le pwewhatini ale si whanga lau mua tali lima ia tu mailo au tu ato mato lima tato lulu lima tato fato fa tato ta pepe atali lima ia o nei la va fiafi la tau ia ele tau ona isi e fule le pese me le fiafi ai ia wa ele fiafia to ulu mai mati munga malulu mai male fiafi ia ona fale tono ile o le fiafi ia we ia e pe ia wa ulta ta masen fa ile pure wa mele tupu ngaluenga tu ngaluenga wa ni mele le na mo ngaluenga sa mo ile fale ile fa pela tu fa yatu sa ma mai ni me ol fa ngaluenga sa mo ile ta o fini mele le na mo mai ol fa ngaluenga sa mo e te fa so ai ilo ai ngala fiafia na ni mal fa ngol va yaso wa ni fale tonu be sa lu a va mo to al to tai ia po le supervisor ia tu o se to usa tu la son fua ia na fai le lu fa lenga o le tato ia vai tau o le asomariu io e tai mi o le fa mangalo le siles ia sa o pele ai ia o le na ia sa fia fale io nei tai mi o le fiafi nei fa nau sa fia ngai fia inga ia onga le nei aso e fa malo atu le pokalame mo le tau tu si fonga la mo ia te o tau mai lava le asonga fua ia se ia mai le yaso ia le wei mon manuia ia a onga le neva yaso fa malo ina matua le tapenei no nei fa nau ai mai se nei matua Sāmoa di taro sanga i le yaso atoa maso uma a o fianga iai fa nau ngā luenga ma onga ia malo tapuai malo talo ia ina i fa sislanga nei taimi o le fiafi mo le tātou tunu o lo fa fonga mai ai mai se lava matou nei Wellington o le fasilanga nei toi whaamanatu atu le Pacific Community Outreach po o le maftanga alisi fonga le laumua ma le au whaafonga i le astofi aso se fulu ma le iwa o mati lua awhia lua ono lona winga o le vai aso fau le astofi i le St. Anne's Hall numera lua se fulu ma le wha Emmet Street i Newtown Wellington mai le afa le lima i le afiafi e o atu i le afa le fitu o se ava noa e whelo iai lau whai ngā luenga le leitio ma le au whaafonga ma o mātou whaalongolongo i ni o tau whina ngalo e winga i polkalame alesi ufonga o le lau mua a wā fo i ni polkalame e whina ngalo le au whaafonga e sanga whaalele ia tiri ai la mātou tautua o le atata fo i le whaili a le leitio le lau mua sound i le afa le wha ia tari el teimi a mata il tātou polkalame i la stofi o le vai aso fau ia talitono le tātou whero ia i le aso ia lona winga to tele ia tātou au paanga ia ma le tātou atinu e lala i le ia i tai Wellington ia lona winga ia o le tātou mafutai i le astofi o le vai aso fau au nei sisi le ratu ioe tātou mafutai ia ma tātou fia ma tātou talatala ma tātou talie whaali mai o tō whinangalo e mātou whaalongolongo atu ia ini whinangalo whaali a awala vale whaali leia ma le alua luma o le tautua ale si fonga lau mua ia molo topa ia malo to malu ma le isfa silanga nei ia o le Pacific Girls Football Festival ia o le whaamoi moele o tai au le aso se fulma le whaamati e amatala i le afo le iwa le tai au e o atu le se fulma le lua i le auli e whatanuina le whaamoi moelea i le Pitone Memorial Park ia mo tamaitai Pasifika umalava ia o teine talavou o ila tau fia le talonga o le football ia po le soka ia tala le avanoa ia a whaapea fo ia te mana o te aluatu te whataitai ai ia maha o ilau soka te tala le avanoa e leise tupe te tongi e free le whaamoemoe lea i le aso atai au o le ai fo ina i whaafiafianga ia o whaafiafianga whaaleanga nuu ia o le maftanga le community ia ma le e foi vaenga e foi papakiu ma vai lá e leise tupe te tongi no winga e te arufua ai mo tamaitai Pasifika o ila tau e fia ta longa o le football ia po le soka to tele tamaiti te neti Pasifika mai se la tata Sāmoa e le tate mai tawina i nei Wellington ia fia ta longa le soka no winga ta yao ia ina le Pitone Memorial Park ia e whaatoni nei whaamoe lea mō tamaitai talavou Pasifika o ila tau e fia ia ili talonga o le soka ia po le football ia e mo ai foi tike te alufua i le talonga ale Phoenix
ia le au le a soka Wellington ia e maua i rai le aso ata iau yo ai e te saini la e te alu a fa pe te fia mala mia ma e fia mamla matili ona alu le lunga le Facebook ali fonga la mo ona il fa si silanga na ia te maua umai ia fa maunga ia manisio vaenga o lo mala mia a o tae au la e amata i le aforeiva e o atu se fululua i le auli le fa moena ia inai pitone mana ia le mana ia tau tae au nuinga mana ia fa ta fa oi fa nau me se lava nai fa nau teine i la tau le tau fai le lo po le ta le ni na si o walo teine anai le o na le te na le fai o fe out i nai fa nau ele tu le ava no e o e ha ale polo sokai lo polo la tu ta le ni na walu mana i manuia ia i me tau ta longa ia awala nei misi fa mo na le aso ata yau Luas fulona minute te nei le fa ia to fa malo atu nei taimi mana tu na ua tau nu uma le to tele sa fia ngai fi au manga luenga ile nei ya fiafi ia inga mai se o nai fa nau nai matua la le si me fai lo tal tan no fia ma vai po ina kuka fa malo le kuka o na sa kuka nei va so atoa fa malo atu le tato proklame ma le tau tua le si fonga la mua ia ele fa ngo fia e ui lava ina o le na te tofo mua i kuka alanga tawa ona tofo le kuka e lo ai le matango fie ma le lava ta pena ma le lava saunia ia o la kuka o le fiafi ia e fai fo lele fa mana ia fainga yo wa ale a tinga ina fai la kuka ai le alumia pe le fie le to ainga ia lo no winga o mai maulu tinga ina fai ai ia e fa malo atu e te o kuka pa talo va tu sunga ale salmona malo alen manuia lava nei a fiafi ma le atu fa ingol veaso ia le fionga ia fa mosili si nava talo fa la fionga fa mosili te te le lava le mafta mai mania fo ile anga ia tu le ile fa ingol veaso ia fa tu atu risa ene ia palisina ia ma le sunga tangwai rani tautasi manuia lava nei a fiafi ia lo le tunu oila la sauni malanga le fiafi na nei ia tau tuana le saunga le mu manuia fo i fainga malanga ia ai manatu ia ona ua sila fia uma tātou e maisi la tau le tā pena ua fainga malanga fa ingol vai aso nei e anga i atu i piton i atu nuu mamao lai lata nei mele fai le taua nono winga o le tala tau ona vili company ia pole ofisa malanga nasa tutongi e lo pasese e maisi lava si atu nuu leo tupai tele lo pala ua foi le ua a fia tele ai si atu nuu leo tupai i le osofa inga Iran se tunu le ape o tatu tunu Sāmoa tele na ui ile tunu le ia ona malanga ile ia isi tunu ia ai fa manato tu pea mana ia lo tango village company valele ia po le ofisa malanga na sa tongi lo pasese ia po sefe ia po tala fo ia la va i na tunu le anga ia tu ia tatu tunu ia ma ia fa mo sa ngali mu yo a fa pea o levanta pena sa ta fa nga ia lu masina nei ia tu o tau mai o ia tunu la yo ia to le lu to fam to e fai fa to tang loto ia mo sa ngole mo tato mana ia ole na o tala fa tsunga ia Nicola ulu malo Nico manuia lava ne fiafi o so le ia le sa ko Nico le tala tu tato le ia ne mane sa o nei le te o le fitu 5 minute te le fitu taimi ni sila le fiafi nei e ta aloi ia le Hurricanes so vai poi le ta alma Hurricanes ia ta ale Hurricanes ma le our force pe ia le our force ia sa le our force le ta alo i Napier ia tatu pa anga ma tatu tunu o la la Napier ia ma na ia le fiafi ai fa ta fa fa na mata ta longa na Hurricanes le la angi o le mele fa ta longa i la fiafi nei ia ta alo i ma le au ia ale force tau tia le sauri e fa sauri fo au le force ali yo ia sa o nei te o fitu e ta alo le force ia ma le au Hurricanes ia o le aso ata yao i le to e lua se fulu 5 minute le tu lai fa e ta alo le trua ia ma le au le Brumbies fa il ta longa le fiti ia o le te o le fitu le fia ta yao ta alo le Crusaders ia ma le au Highlanders fa il ta longa le i Christchurch o le ono tolu 5 ia po o le iva tolu 5 taimi ni sila i le po ata yao e ta alo le Reds ia ma le au le Waratahs ia le na fa le tonu version te nei le Hurricanes ia ma ta longa le sa
ia le auli le sa ia le ata alo le plus e longa o le awal plus le lotu wa le faila sa e ta alo ai male moana Pasifika ia au kilani ia awal Chiefs le pai le awal Chiefs vai aso nei o le wa fa o le sifonga ne la mo Wellington ia la tatu wo se fa fianga lea ia se i vai fo le taimi tatu tal no fo le nei fa manatu fa ngol vai aso ia e fai mali ne ia fiafi mo tatu ia tama ia fa longo mai lungo awala o sa o le fale au le afe fu le fale o le si mal tupu fu le vesi le fiafi yo mal fa ale tofu i fu le me ai na ainga la afe ia ia le fale la fa tal mal tina mal fa na Tatiana le fiafi amalwa Tatiana ben mo pese le afiafi amaluae wa fetau le mo le afiafi yo le wa amata ona fa malu mai le afiafi ya ai talitono le na wa mafuta le ya nai matua sa fianga ye nga wenga le yaso manai fa nau sa fianga I maonga ya malo lava ai mai se fo yo nai matua sa tapo ya tu le maota mo le fale mo le lawa ia awa le fianga i o tō ngā luenga ma o ngā yaso ma lor talo ma lor tapuai ma lor ngā lulue ma lor foida o ngā wali ma lor foida o ngā tātou whanau lea na mai atu pokalame atu pulanga talavo o ka se ma nei al pokalame
Oi, lenta no atuel te ya Keisila, a Suisala, ia malsunga ya Jared Ngali. O ka semana ia, ni leil fa Sāmoa, mana ia ia o tupulanga talo, o ni leil fa Sāmoa, ia malingana Peritania. Oi. Ia ai o le isi tu lena upu ea mai po kalamelea, lena ta ua ele sunga ia Jared. O le ia faise taimi ma ia fa langa ni taimi e fa nga ia fa nau ia mene o fo ile o screens ia po o le telefoni, computers, ia mo meo iPad, vanga fa pena ia sa o le o le telo tamaiti so le te ua lola o nga to e fiu e longo fia o matua alu le mafa fo le tamaiti le i me o telefoni ma te kono losi whaone pone. Wa fiu to e wala au tisi whi au, sole, sau e mai le mea, sau e mai, fiu e wala au. Ala le ai nofo mai risi pito le potu. Ioi, ma nei a tere le wha manatu al tupulanga tala vau, poka la mea le na tala noa to e keisila ma le sunga Jared. Ea, tau tua nā tātou wha nau, a mai se mātua pe, mātua ai o i la tau ia e whaia tonu a inga. Ia mata i tū ane ma inga le nā e pe o na tā ua e poka la mea a tupulanga tala vau. Ia whaise taimi, ia wha atu langa le taimi e whaonga i tamaiti mea i o telefoni ma vaenga pena. Ia ai vailis taimi a whiwhele telefoni ia tuturi whafo e taere o tokota. Ia pe tuturi whafo e ta whawha ma ta alu. Ai aua le lua, ai aua le tolu whai tu la o whaafsanga ia ma mea o telefoni ma vaenga pena. Ia waia a fia i o la tu o langa tupu ai. Ia nao nai whamanatu ana o umalea ina sila fia tātou me taunu whai. Ia o lea ua toi luas fulutoni minute o na mahaya leo le tātou poklame whatalo vatu le sunga nati vo a o lea ua la atari se fulu ia ifea i o i Amerika i le mea leo o lalam papa o le sunga nati vo a manuia malo longa le fiafi nati te tere lava le mawhata mai ia o le sunga a siutaro pati turi atu ia le tere siuta sa o le siuta a wale afe fua fale le si a inga wae tupuen mea na faitala ai o whamurianga o soifua ia o ai lava le a whamunatuina ia le aso whanau e pei o whaelong aso whanau fu ia whapitoa lua tasi 5 se fulu ia fitu se fulu 1 se fulu 8 se fulu 9 se fulu mar se lau ia ma le whamurianga whapitoa ia mo ila tau le atu whaatasia le sakalameta pa ia le whaipoiponga i le whaungo le nei vai aso whaamni atu le porkalame o le at whai whaatine le si whonga lau mua i o tau aso fia ia le whaungo le nei vai aso whanau ia whaamua le atua i ainga fau ia mafusia i le alofa mama i le alofa ua le umea i o mama ia le tatou 5 ia pe i mo ia e tā ua ai le tā ua tele a mama whaonga le mama o le alofa ia na e le tele se pito ia ma le whamurianga whapitoa ia mo le atoanga o se fulu tausanga ia o le kalesia Cornerstone Worship Center i taua i le whaungo le vai aso ia whamuri atu le tātou pokalame ia i le atoanga o se fulu tausanga ia o le kalesia Cornerstone Worship Center ia lau sunga le whawhengainga ma le pa ia o le kalesia whamuri tele lava le atua ia ma toi whaopopo le tele o tausanga e awa le unanga ma le tala leia le tua whamria le tua le atoanga o le se fulu tausanga le kalesia toi 2 minute o na tale o le 5 whatalovatu le sunga i a Misi Lifi whaimalo tarofa Misi Lifi manuia lava le nea fiafi whaaftaitele lava le maftamai e mo i la tau le a whaipoipo le o tere whaipoipo le vaso nei po le whaingo le vaso e te fua tau whaapea mai fo i o sa whaipoiponga le ai mo i la tau le tu whaatsia le sakalameta pa ia le whaipoiponga o le pese nei e o lofa atu le tātou poklame mo tau manuia ainga fau whamunia le tua le pili o ua ma le pese look at us Look at us, for all you see together. Look at us, for all that we've been through.
still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, just look at us. Look at you. Look at you. Still pretty as a picture. Look at us. Still praising over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. Whawhianga ma le pepese le pili o ua ma le pepese look at us. Ioi. Ia ole na ina uto sfulu minuti ana tale o le tulai lima tale lima o na mai ale o le tatu tu o le ni aso ma le deiva aso te famla tu atu ia le famo moe ia o le Pacific Girls Football Festival i le aso atai au le asto nai se fulu ma le famo mati ina i le Pitone Memorial Park o le tuatusi numero lua se fulu ma le valu Brecken Street i Pitone. Ia o le iwa ia po le sulima minuti te ili tula iwa ia wa tala ia mai e maua fua i fo i ofu tamaitai ia mo miti afu ia i le aso atai au ia tatou matua e maise lava ia tatou Pasifika ma tatou Sāmoa ma nei ia e alu le lumanai e tatou va ia wa yeini o tatou whanau teine ia i
au ele ngata i au Wellington ma Kilani ma ia ai su ane na mafua mai ona o le whaamoemoe lea i le aso atai au na le tasi lava le aso ia le se ulu le se tupe tongia free ia o le afoleiva ia amatai nai le whaamoemoe lea ia awane ngalo matua whapeleini me o iai tai au ma nei ia le veo anga ia ave se utama ia o se wafine ia po a mese lava tamaitai Pasifika ia i le whaamoemoe lea ia pele lofo ia se walo teine tamaitai soka e mawhai lava ona ave tai au e ha ola na soka i oina i lo ia le lopo o lo walo teine na le a vea ma tamaitai tauta uai fo i Sāmoa le au soka Sāmoa le tupa tamaitai ma na ia le au soka le tupa tamaitai a Sāmoa le teimini nei mese lava au ia under 20 o le mana ia au wala ni misi ia e iai fo i whaafia fianga ia o pispesenga ia e free fo i le papakiu i le aso atai au ia e maua fua lau mitiafu tamaitai ia tele manisi lava vaenga o whaafiafianga le aso atai au lono winga ia awane i misi ia toe whamana tuatu le tuatusi na lua se furu malevalu Bracken Street i Pitone saro na wailo umai tātou ne Wellington le malai lea ia o le Pitone Memorial Park ia i le aso atai au o leo to es furu 5 minute ona talo leo le tu la e lima ia o le si vainga leo pa ua tu le whamoemoe le aso atai au e maua fua i fo i ticket ia e tu whaina mo le taalonga ale tātou aua tama le Phoenix aua Wellington e maua fua ticket tai au e tu whaina ai ia awala ni msiana ia vanoa na ia wale ia nei e anga ia i whamoemoe le whaungol neva yaso pe ale ini me o ia inga ia e mana ia ave i vaenga tā ua ia wa ele ngata ia luaru mo ili lumanai nei lo le ave isi vaenga fo ia ono la matia ile lato wolo nei whanau ia pe o le ave le sami ave le vai ia maisi tūlanga mana ia le ave la sole ata ia ina i whamoemoe le na ia ole ua to es 40 minute na talo le ole tula lima ole si fonga ne lo mo Wellington le fatalofa sunga keleni tangoa i talofa keleni ia tamalo keleni zole ia matu mafuta i o whamoemoe le sa fatanuina i lo hat ia vaso tuitua ia ole faltua peti nansen talofa peti manuia lava le anga ia tu whaingol vaiaso sunga whawhitai a mosa whawhitai tele lava le mafuta mai nai melepone i Australia ia o William Brown whawhitai tele lava marsunga tau pepe ui tau so le leva ni mo le tamale o tau ari Ina ia e fo i mai so uto e te patasi
fonga malina fa pesa le puni ala va mana na o fa lupe ele na umati ua fetau le malina ya fiafi o le la mai al tatu tautua ia o le fa manatu na mo tatou pe na mai pesa na ia o le nga fo el pesa na e fa malu si ai ia mai ia lo fa le il tinata mai titau ia o te fa tau ai lo fa le tinata mai o le fa manatu muli e mana tua le tātou numera nai pei o na watu yes Friday umalava o le helpline e o ngā mo e malau a inga i le luas fulfai tū la e o ngā le po e misiat po fu inga le wati mu ngā i a eose roli ma ilu toi ina i e poli tamau le a inga e o na nyang folo i ma vili le numera na le numera tātou fai whaatasi i ia o valu se lau o na tasitasi ono vai e maua lea o numera le maua mai tau e se numera e maua e wha maura le tamale tau numera isi tangata maisi e na Malo tau, muni alfa ingol vayaso, ia le sunga ili fa ota, fa teitere lava le mafta mai, e ua tātou fia eva, ia paru lave, ia ua maliteimi le tātou, fa mai nai le tātou pokalame, ma le tau tua le sifonga la mua, ia ale la fa tō whātu le pokalame, ia ma le tātou tau tua le neva yaso, ia ona matu leo na ipese, ia ma fa mai ai na tuele tātou tau tua, ia Sāmoa le atunu pele, le nganga, Whawhitaitele lava e tusai o le tātou maftanga e le ngata o le nei aso, ai maise o le nei vai aso atua. Mai lava le aso ngafua, se i ba ia mai les fraile nei. Mātou te whawhitai atu, mālo te talo, whawhitai tā puai. Ia mālo fwe le whaasoa i teimi te tala tuele tātou leina i o tau whinangalo whaalia. Ia lea ua mai ai le tau tuari si fonga lau mua, ia ona o le mana o tau talo sanga. Ia whaamanuia tere rea tua le tātou e tunu whaamalulua tu fo ia ua sala fo i ngangana ia leo whai ngā luenga e ala le tautua o le neiva yaso ia mātou te matua atu Sāmoa e mā ngalo iso mātou whale tonu ma seo mātou se ai ia manuia lava le anga ia tu le whai ungo le vai yaso le tātou e tunu tātou tu e whailoa i le aso a tātou tu e whailoa i le aso ngafua le vai aso le taimi masani ia i le itu lai fitu ia ai mai le tautua le sifonga lau mua, mai le fionga le lipule, ia mai se lau whai ngā luenga, ia mātou te whātua whawha soifua Sāmoa, ma ia whaamanuia tere lava le tua i le tātou a tanu, wha soifua ia. Matua